Kanonge ngwikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Ndinare TV. Nitwa Ndinare TV, ni umurongo mukunda muri benshi. Wowe turakora subscribe n'umwanya wo kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Amakuru nkuzaniye muri kino gitondo na makuru ari kuvugwa muri Uganda, avugwa yuko internet muri Uganda yafunzwe cyangwa se yamaze gukurwaho. Iyo nkuru nayo babwiye guhera ejo, nongeye kubabwira uyu munsi. Ubu tuvugana amakuru ari kuvayo biravugwa yuko amatora ijyana maraba bagomba gukupa iyo internet. Ibigo by'itumanaho bigomba gukupa iyo internet uko byagenda kose. Twibutse neza ko muri Tanzania mu gitondo ku munsi w'amatora internet yavuyeho. Gusa muri kino gihugu cya Uganda mu gihe twatekerezaga yuko mu gihe internet yavaho cyangwa se bategereje amajwi cyangwa se ku munsi w'amatora, ntago ariko byagenze. Internet kuri wa kabiri mu masaha ya nimugoroba, ubuyobozi bwa Uganda buriho bwategetse ibigo by'itumanaho byose biri muri bitanga internet cyangwa se bicuruza internet, barababwira ngo nimukureho internet burundu. Ubu tuvugana muri Uganda bari mu icurane rindi rya internet, nta internet bafite. Ibi byatangiye gute rero? Ibi bihuha byatangiye kuvugwa nkuko nejo nanjye nabibabwiraga, numva ibyo bintu rwose bishobora kuba ari ibihuha. Ubuyobozi bwa Uganda ntago bwaje buvuga yuko ari ibihuha, oya, ahubwo guhera mu cyumweru cyashize abayobozi ba Uganda bagendaga babivuga itangazamakuru ryayo. Rero ibyo bintu itangazamakuru ryarabaje ati ko mufite gahunda ko turi kumva amakuru yuko internet muzayikuraho mu gihe cy'amatora, ko birimo biravugwa, murabivugaho iki? Abayobozi ba Uganda baravuze ngo ibyo ni ibirego bidafite aho bishingiye. Ubuyobozi bwacu, amatora yacu bizaca mu mucyo. Rero ibyo bintu byatangajwe n'ubuyobozi bwa Uganda mu cyumweru gishize. Akaba ari itangazo rero ryatambutse kuri uyu munsi. Kwera iki uyu munsi wa none internet bayikuyeho? Niki uyu munsi wa none tugiye kuvugana n'ubuyobozi bwa Uganda, turaza kubyumva. Itangazo ryatanzwe uyu munsi ryahawe ko internet yavuyeho mu gihugu cya Uganda. Urubyiruko rero rwo muri Uganda rwo rufite ikibazo gikomeye cyane. Bafite ikibazo gikomeye cyane kubera yuko internet yavuyeho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Urubyiruko rwo muri Uganda urwinshi cyangwa se abantu twita ngo nabagenize cyangwa se n'abantu bigiye hejuru gatoya, basa nk'abavuze bati Uganda buyobowe, bari kuvuga yuko buyobowe mu buryo budasanzwe. Ibyo ngibyo byakomeje gutera ubwoba abayobozi bo muri Uganda, by'umwihariko bitewe n'uko urubyiruko rwagaragazaga cyane rugaragaza yuko rushigikiye uyu muyobozi wundi witwa Bobi Wine. Bikaba ariyo mpamvu rero byashyizweho n'ingufu byihuse cyane, kubera yuko urubyiruko rushyigikiye uyu mugabo Bobi Wine. Uganda rero yahise itangaza iravuga ngo internet ni muyikure. Ubu imbuga nkoranyambaga zose zo muri Uganda, biriya bintu byo gufata ngo amasimu card mukagira nkaho muri mu bindi bihugu, babikuyeho. Ibintu byo kujya kugura simu card nshyashya babihagaritse muri kano kanya. Abantu bakibaza ngo ese ibi babikoze kugira ngo bari n'umutekano w'abaturage koko, cyangwa ibi ngibi babikoze kugira ngo abaturage babambure demokarasi yabo? Ibi ngibi rero nibyo tugiye kugarukaho. Nababwiye ngo kino kiganiro ndababwira yuko nababwiye yuko turi buze kuza kumva ubuyobozi bwa Uganda. Ibinyamakuru byo hanze cyangwa se abahagarariye ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se bya CNN n'ibindi bigiye bitandukanye batangiye guhamagara muri Uganda babibutsa ibyabaye muri Tanzania, bababwira yuko mushobora kuba mwakuyeho internet, atariko mufata telefone zanyu muzafata amashusho y'ibizaba ku munsi w'amatora n'ibizakurikira amatora, uko bari guteganya amatora, ko bari gutekereza yuko bizakurikira amatora bizaba atari byiza. Ibyo ngibyo muri Tanzania byo babibonye mbere, babonye yuko bitazaba ari byiza, barangije baravuga ngo reka dukupe internet nk'uko muri Tanzania babikoze.
nimba ari ikintu cya mbere cyaje kubangamira guverinoma cyangwa se na politike muri rusange, ni ikintu bita internet ni nziza pe, ariko buri irabangama mu kugaragaza amafuti y'umuyobozi, ibitagenda neza, barakominikana bakahoreza video bakagira bate na bate, buri kintu cyose bagenda bakigaragaza, kuko internet ifite uburyo ki abantu bita amazina atarayabo, ku buryo kumushaka bishobora kuza kurgorana. Bivuze ko internet ni ikintu kibi cyane ku muntu ufite gahunda ze ushaka ko ziba mu bwihizo, cyane cyane muri Tanzania aho mwarabibonye nyuma y'amatora ibyakurikiye, mwarabibonye abasinze umutekano barasha abaturage, abaturage benshi barapfuye deja, murabizi ko bafashe n'amashusho, ibintu byose tugenda tubibona. Uganda ati mufotore ibyo muzafotora, muzakora ibyo mukora byose, nyuma y'amatora muzabiduhe tubiripotinge tubigaragaze. Ubwo rero ni ikibazo gigiye gikomeye cyane kandi kibangamiye umuturage uri muri Uganda. Nyuma y'uko rero internet yongeye gusubiraho muri Tanzania, barabigaragaje ukuntu abaturage, abamama, abantu bagiye bapfa, byasize isura mbi na n'uyu munsi bigikurikiranwa mu nkiko mpuzamahanga. Ibyo rero bari kubwira Abaganda, ibi nanone bije bikurikira ibyabaye mu mwaka 2021 ubwo n'ubundi Museveni yakuyeho internet mu gihe cy'amasaha 100. Nuvuga ngo bakupye internet, ngo icyabayeho ngo nuko ngo habayemo ngo covid, ngo kandi murabizi yuko urubyiruko rwo muri Uganda muri kuganira muri kano kanya bari kuvuga ngo turi hafi, turi maso, dufite amakamera, turi kugira ngo aya matora agiye kuba muri Uganda tuzagerageze tugaragaze ibintu bizaba byose uko byagenda kose. Kandi bamwe naho ni abajeni bo muri Tanzania, bo muri Uganda, bari kujya hirya no hino bavuga ngo nitegure imyigaragambyo idasanzwe, mwitegure imyigaragambyo, urubyiruko rwo muri Uganda rwamaze no kwishyiramo. Nta n'aho bavuga ngo dutegereje ibizava mu matora, bafite cyangwa se abajeni baho nta kindi kintu bategereje. Bari kuvuga ngo amajwi bazayatwiba, n'abandi bantu bose bari kuvuga ngo biragoye ko Museveni wamutsinda kuko afite abakunzi. Ibi ngibi ngiye kukumvisha ni Minisitiri w'Ubutegetsi n'Ikoranabuhanga. Ndagira ngo nkubwire itangazo yavuze ku bijyanye n'uko bagiye guhagarika internet. Licensed mobile network operators and internet service providers to implement a temporary suspension of the following services: A. Public internet access. B. Sale of and registration of new SIM cards. C. Outbound data roaming services to one network area countries. In respect of the principle of legitimate aim, the Internet Restriction Directive is in line with a legitimate purpose, that is protecting national security, public safety, and public order. This suspension I'm talking about uyu minisitiri yatangiye avuga ngo dushingiye ku cyangwa se bitewe n'inzego z'umutekano zishize hamwe zategetse ko cyangwa se zasabye ko icyitwa Uganda Communication International bavuze ko ibigo byose bigomba gukuraho internet muri Uganda. Abaturage bose bagomba guhagarika izi serivisi ngiye kubanyuriramo. Uyu ni ministra ngiye kukunyuriramo mu byo yavuze.
ikindi kandi baje gusaba ko abaturage bose bagomba guhagarika internet. Ubu nta rubuga na rumwe, haba X, haba Instagram, za Facebook, za YouTube, nta kintu na kimwe kigomba kuba cyemerewe muri Uganda. Byose bamaze kugira gute, bamaze kubihagarika. Ikindi kintu babujije abandi bantu cyangwa se ibyo bigo byose by'itumanaho muri Uganda, babibujije kugurisha simukadi nshyashya. Ubu nta simukadi nshyashya yemerewe gucururizwa muri Uganda. Urabizi ko simukadi nazo ari ikintu gihuza abantu. Umuntu ashobora gushaka ukuntu yabona agasimukadi gashya akabaruza kundi muntu kugira ngo atange amakuru, ariko ntibizagaragare ko ari we muntu watanze amakuru. Ibyo byose babiciye. Hakaba n'ibindi bintu bakunze gufata telefone bakagishyiramo, hakaba nk'umuntu umera nko mu kindi gihugu, bigatuma umuntu utamumenya. Bivuze ngo ihagarika rya internet muri Uganda, icya mbere nuko bagomba kurinda umutekano w'igihugu. Icya kabiri ngo ni mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu, kurinda umutekano w'abaturage, ndetse no gushyira rubanda ku murongo kugira ngo abantu bataza kwigaragambya bakora bitari byo. Minisitiri yakomeje avuga ngo ihagarikwa rya internet ryabaye mu kanya gashize. Internet imara guhagarika, yahise ajya kuri televiziyo y'igihugu cya Uganda arabivuga. Ibyo yose ndi gukubwira ni ijambo rya minisita, ndakomeza arabubwira. Yakomeza aravuga ngo internet izakomeza gukurwaho muri Uganda kugeza igihe hazasohokera n'itangazo risubizaho internet. Mu yandi magambo, ubuyobozi bwa Uganda ntago mbega abandi bantu ntago bazi ngo internet izasura nyuma y'icyumweru cyangwa se nkuko nyine urabyumva, ntago nabo bazigiza internet izonya gusubirwaho. Bavuze ngo nimwongera kubona internet, nimwongera kubona itangazo ribyemera. Ubu rero ntabwo bazi nimba izasubiraho cyangwa se nimba izakomeza igahagarara. Nubwo tutifuza yuko ku baturanyi bacu b'Abagande mwabonye ibintu byabaye muri Uganda. Rero mureke mbashimire cyane, kandi nizera nashidikanya yuko mukomeje kugubwa neza. Ntare ntukabura umuhigo ntare, ndi umwami w'ishyamba, nitwa Ndi Ntare TV, ni umurongo mukunda.